Keblai pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Mat berkongsan tentang kesini kilo. Kawang petrol bom kirunar ya ke office MSPCB. Dawa penyiar syuki ke KSU UDC SP East Janta Hills bat ikut kuat ke MSPCB. Krang kinoyalam All Meghalaya Pharmacists Association banyak kendo yumin Rangba. Bat yahap jingmut ke HYC ya ke jingkren Profesor Lakon Kemal. Bat mentangin pai syagi kubor bakam penyak. Hakanok pai sengi lai terik nailur ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kelasyak kawang petrol bom hakirunar ke belapong tupiah syrik bat itu syu igidur kemat jongki. La suba bekeni ke jingle kala bani sno bat ke public hearing ke bela long dangshen halum serman na ke benta ke Shri Semen bala penyat ke MSPCB. Dr. G.H. Sharmang, Member Secretary ke MSPCB, ulai itu akilat patai kubor halor keni ke jinja, la don laingut kibriu ke belakak kmat ya ladi, ke lerung de ke skuti, bat thang ya ke petrol bom, hakendong bat kawang sya office. Hadin kata ke lepet no bak. Ya kini kirunar laring durru da ke kamera petngor bala pendat hakini ke office. Ulo ongru ba 4 la ban petikena la ka don jingede ni bat ke public hearing. Ya kini la ban tip syai inda ki pulit kila penlong ya ke jing toket bapaka. Ke MSPCB kala ujor da ke ihjar ya kini ke jingja bat ikirunar hakalan kra police station. Ki pulit kila zdang bantuet ya kini kirunar halor kini ke jingja. Yang ni mga Dr. G.H. Sharmang, Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board. Teman ni hakapor khar sipaw ay ngadang mi nang ni na office bandai attend meeting sipaw inspection sipaw barnihan. Andang layan nang ni mi nang ni da police station room kumto ya si san sipaw menit ngaya phone office ba dang jingjia ka basusi haba kidan ki riurunar ke bang itu dur kirawan kawang petrol bom ni arteli kumba pili ko bay tu ko bende te room hadin nang to ngawan pai nak sini andawan pai sini kita ni ki briu ki bayi i mar khamat ki ta ki briu handai kham da poi berkhat tingi don ni CCTV jongi hang ni ru ki bapan i ngi yo ban ring ar ko ki briu handai ki latap dur khamat mla su ban itu tolong nang taka daw tingi rum la ban itu ki handai benne iman hakapor bangami ki ladan lupa sini handai briu budan jing tharai sini pintip sai lanu lekan munda bhi ka kabu ko lang ba ula dan he jum thai sneu tingla lodge complain pa lem khra police station makir kelewan ko ba bhi ni forensic team gila dan hang ni ta kajing to kita ngai khama tangam la banang ai Takun CCTV footage ke hatu ki beri ki wan lagi takun gaji sources bagi anang ni ki ong kita ki beru ki wan ki artali ki skuti armut hakawai ka skuti hendrai ki barung sini kat kumala ban capture na pos CCTV jongi kita armut nang ne guru ki be chetai hang te hakan dong ibat bom dan beru ki yo thang no so andai kala dep thang to kondong ki saya berat sini ke Pak tu pi kai try ka daw pala ban ong no bakinwan kwang petrol bom hantu ka dega jing penlong ya ka public ring jong ka Semen men hakani hang te po lum Salman ngamla ban ong dikena hadu kata-kata nama kajing tokit kadang ya sekaman tanda sing dem tim nama ngim judan dapat ki briu tayo kadang connection ngam tibi kata ngam ban ong don ban saw Mungkin mensa dan bawa aingo yo belai hendrai kateh jika basyok nyongi be senior scientific assistant te la jan ngadang ni don jing dulo ri kot kislani ki tiar kita mungkin na ya tamton kia long kia save barakoi tolong ta bakado ko long baleng ya target ika office jeng iba pli ba lui bom tane ai ki dan ki tim ki belaj sai la radai kata kata wain ki dan ki police ki dan ki DC of bapanjai bancu target ika soft target ka long ai ka bamla ban penkesan kan Hakalai terik unailar ke Khasi Students Union Central Executive Council hak jingelam usamla Ruben Najar General Secretary bat usamla penkemen Sanmate Vice President kala ai de kedor khas yo Menteri Rangba kejela ukonrat ki sangma ban kentu yu ban penteri kam yi ki santali ki mat jingdawa keseng kini ki jingdawa ki kentup ban pendam ya ke public hearing jong ke Shri Semen kabelalong ha ke lai puai terik naitung ha elaka Nongkli East Janta Hills District ban wengkam ya Deputy Commissioner ke East Janta Hills District ya Superintendent of Police ke ni ke district bat ya ki dekot ke Meghalaya State Pollution Control Board
Usamla Ruben Najer ulay thu ikilat patay kubor da kabaong. Kasing kadawa katsan sengi ke sorkar ban pentre kam ye kini kimat jing dawa lem kumta kasing kan mi madan ban penlong da kajing ki pai pa. Ula keno ba kasing kalashim ye kini karai halor ka jing thok jing syukor ka sorkar ka day bat ka public hearing bala penlong dang shen. Ula keno da kabaong hakini ka public hearing shimla aila di kipat ba kipakwa ban penpau ka jing persya ya ka jing temu jong ka Shri Semen. Kinoilam ke KSU kila kerpat UDC bat SP ban ailat ya baro ban penpawi kidau bagi persya ya kini kejing temu ban penyeng ya ke karkhana ha kini kethan. Lem kumta ka seng khapshim bikimi sinjam baniki ka seng khapshim nikumi ki sinjam ban aipor katsan sing ya sarkar nomor ba nilai I ya ka jing sha thombor jo ka jet bundir na yang jo sarkar ka balaja ketika Eastern District kemudian baka Shri Semen kajing top kajing syukor kajing lamlir yang kalian ka sarkar kemudian baka MRC bat kiwi ki man ti nila aipor katsanski ya sarkar bakin pentrikam kini jing dawa jungi baro lem kumta kasing kan dan wiki lat mandai ban mi ba penyaki ka banikong kajing dawa kajing kalau ba ban weng ya ketika public hearing ban cancer ya ketika public hearing kabel arca kabel juga semen omdi tamban weng ya ketika public hearing haraju kaporu di ban wengkam malor Deputy Commissioner USP ke Eastern District iki office beras jungka Meghalaya State Pollution Control balik ini dawa ya kata kalau mbak ni ba katus ni kat kung ki la patai kubor pilai cover di news ba iki ba persya ban ni chaka hearing kim sha ars ni nalai sini shwa kapor na kaliang jo sing ngila ikundu UDC ngila ikundu USP ngila omba man kapor dengan lit dan kung ni kerja public hearing ki judon bet ki sha penwit na kaliang juki patpa ki beri ki bekerjaan ki ba abai pisah di cement factories ngila ong baki kide ban I free passage ni baro ngila patai ngila shim phone numbers juki police in charge ni baro ki ban yarap ko wasni Henry hatu wasni hapor ki lit pat ki dekat ki juki na kalian juga seng steng ni hapor ki poi ta kalenti ki bodum ki sha kawang tear gas ki sakut no steng ni min mir ki kawang tear gas ki pulit mr pat ki kawang mau ki mafia sunki joka Shri Semen labun ki kali ki ajulor labun ki bamsau hakaju por undi kata hadu ki dati ya kata ka surau tu bamla malum ailat banlet bayanu ilu ki le chite sipo jaka badan ke public hearing ti kini ki kim la banja dan ka jingtip jung ki pulet kan ka jing terekam ka jing sno khati lang ki pulet namar ba hatu baling ila angno belum ta namar ba hatu singi ila tak spasi ni la call UDC USP iki tanat ki badan ki area hendai undan menuru ba pek ya call tekani kadai ka konspirasi ka bahaya takada ba jing dawa ka jingi bani kong ka di ban scrap ni public hearing namar kadai ka jing sha thombor ka jing le donbor jong Shri Semen bat ka sarkar bat ka kung ka sing mla ban aila dalo bentar bat bangin wengkam ru ki UDC SP bat ban initiate ka departmental postings persya iki ka ba ka di halor ka MRCC nihilat pakai kubur ngila pensu nak kapor halor ka jinglong jing manjuk MRCC Henry ngila air ki jingto asya ka sarkar ban pensya ba kai bagi omki kamdei namar bangila fai ya Kinoilam ka All Meghalaya Pharmacists Association AMPA kibakenthup yuba Angel Bird Rinja President baruba Vishal Suting Secretary hakalai tarik unailar kila agasithi hau menteri rangpa ukonrat ki sangma hakabakila kerpat yu ban aipor ban yakren yakijing bagani kekenhon kaya kendu agijing terekam jokka hakata kasithi kila ut menteri rangpa bun kijing kerpat bakila bo aksorkar haduk mentah kidang sateng bat 4 menteri kam yaki Kini kediki isu kebangi ngila dawa mentala lais nem kam ye ba ki bahaswa ki insting ya kini ki isu kebangi dawa te nakaliang jong siam dan tasi namar ba kidan ki kampas na matas ki jong te ngila karan ha office jong ki te kata ke office su kamla action kan decision te nakaliang jong ai puar ya ki katu kan puar bakin
pedang banyak keran ini siapa ingin sim lagi decision. Dua kini ke isu kalau ke isu di bawah sekitar yang mengelayat menekong ketika council kabar jangka ke service rule atau ke jala kajungi ke kampat follow ke IPS standard ni kuat bah nak jala kajungi kenyan no kat ke IPS standard te bat ka bantung susu ke drug inspector nang ta ban khang no ya ka MSSDS hakaba nakalim jongki ban khang no tang nai te benta ba ki ai training ya ki pharmacist assistant te lembat kwi isu ki ba keren teh mereka bakam kordar ni kedai ka yo kam bincang tak recruitment marbang nakalim jongki la jongki kelafir te ke ai bede jing i jong pi na man mantap la atas nem sak singau ni do mantap ham yo pa kata ka juba ka basya ai ke jing i jong pi do ni mantap ai si bentang i penpau ya kejing sofi na marba ka service rule ka bangila adep yakhi ke bangila adep keren haki ba kane kamlong rai na kane ka service rule ka bapimi menta warjar san pade kalong kaju ka bangila adep persya na marba Nyong ba lah kunung lah bagi dan bagi draft national service rule saban asen de ban yet bena aswa bat de ban pek bena aswa namar ba ki katkum kacing batai kajung ki kam ki ba kaman pawa ka badan hadu menta kedai tang ars pa live way apa ke farmasi ki farmasi hi baru la kalong haki hospital lani haki CHC bat kontak terkait lani bat haki ki sub center and health awareness center de nakaling jongka kejingwat banyak kejungi pada ngilap tangki sub center idan hadu south pak new pautam nanti CHC idan hadu lifeway nanti ki PHC idan hadu sispa katsantili iya de nakaling ke ladangi kan katkum ke IPS standard Gila poi deki spak teli kalau long duk the multiply laisa ya kene ke service rule ke ki la penmi tinggal ada keren syahi na du arhajar afsa banai penmi ya kene ke service rule la penmi kene kan ketak ya kayo kami jam ni ki farmasi support ke jala ni dan kat praspa tame kiba trek kiba dang kidang trek ba kene kam to farmasi ni kidang nang renew ba ki registration ke jomki aman laus nem hidan sedang kat saus pa dek perkapi kat saus pa gilaja hot ni sing tu yang kam kejung kabangi dan kum ki breo habang yang pertanya haban wat hi lau jong hujayo le sikilayo ikwe pakikam Ubak Roy Kupar Syndrome President ke New Tribute Council HYC hakalai terik unailar ulapan pau ke jingbam yahap jingmut halor ke jingkren u President ke Nehuta Professor Lakon Kema bekino ilam jong ke Nehusu halor ke jingthum ke Ministry of Education yo Professor SK Barik kumu Acting Vice Chancellor jong ke North Eastern Hills University kibala ai jingkershan ya uniu Professor ke jingkhot ke jongi nakaliam jongi kum ke sengnya pigi parlok nonglung kubor kolong ban pensai nakaliang ga jongi beli beka mat ke bakum ga seng nila mi syakmat akan iki sngi gi beladam ban penpau ba ke jing thung yo in charge VC haput ni hu kam shimlong kat kum ki kendon dan iki an iki balabu la kolong ya kan hu act 1973 la ni ka statutes yang ni hu hot nakaliang jong ka seng nila tho ngila let mani kendu ya chief rector jong ke university belong ru governor ujongi akaban kentu ban kerpat u bo dei ban shimkhiai ni kam akaban tho shaka ministry of education ban pan jingshai ba hakanu ka rukom ban kumnu lapen kenya kendon jong kan nehu statutes ban thung yo tau second senior most professor ban chimti ya kam in charge VC apo nihu hadin balakut kanika samoi trekam jong shukla ubre VC katkum ka jing sotho ka jongi katkum ka jing puli ka jongi ya ki statute jong nihu ya ka act jong nihu ka krensha ba habakut jong ka samoi trekam jong nunu VC lanila da VC umla ban trekam ya ka utau VC laneka ban chimti kum in charge VC akum kata kapor de ban ya chau senior most professor ngilawat jingtip badon senior most professor u banang tre hapo ni hun reya utau senior most professor shimla ai lane shimla IT ban bat yang kam in charge VC rela ai pat show utau professor SK Barik
na kaliang jong kaseng ila mi siya kamat ban tho ya tu kajing tho hapo chief rector jong university belong ru governor jong state ba kaju kapor ngila tho ru daka city personal siya professor SK Barik ba ngila dawa bat ngila ong li ba namar ba kajing thung ya hak ban pensyong ngani syuki kumu tau in charge VC kalong persya ya ke statute jong kanihu di halor kata kanong rem ni la kerpat ya professor SK Barik bu udai ban resign on moral ground kajing ong kajong ni kalong bu udai ban resign on moral ground namar ba kajing thung hi kalong in violation ya ke statute jong kanihu hadin balami gitu khubor kila mi ka jinglet ka jongi hang te hapo ni hu ban ye kendu yo professor SK Barik ban IT ni city de Shimladon hapo office nilai i ya kijing pensyai ki balami na kaliang jong kita ki stakeholders ki ba ki bodon ni hu ta ka ni hu ta hukum juru na kaliang jong ni usu habai dei bat kijing pensyai na kaliang jong ki bat kijing kentho kam tam e na kan ni hu ta na president jong ni hu ta ngi man si ban wan khmat jong phik nang ba kani ka kam kanom sa dum kinom kin lesi ki bon ki ban kren ba ki ban kan tho yang kum ka seng ban ong ba ni dei ban le wat ban dawa jing tip la ne ban dai kan jok tien ya kita ki stakeholders ki badan ani hu shwa bangin shwa bangin shim ni kanu ka kam habai dei ba kani hu ni shukwa ban kren Bat da kitu ki khubor ngila poish ka bakut tak dah du bing ne syam biang ko blai shibon.